kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kayat asawan da ito'y, Henry? Kanya man na drama da ita, Carla. At damot gayam sa bali a Facebook account mo? Agasam man ta in black nakpay? Ay nawa, may salaang ti Facebook account ko. Ha? Saan man asyak ti ululbudam tad da ebidensya? Nakitak nga da babaim iti dayjay nga account. Awan sa bali a babae ti biyagkon niya. O ikamot. Talaga analaing ka amang ipamuspusan no babae ti saritaan niya. Inlimod mo kanyak ti may papan iti dayta nga account. Ngam pagyamana, ta nakita ti gayem ko. Kamali ti pampanunutan, Carla. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta kanyak? Talaga nga awan manak-nak mo. Babaero ka nga aging gaita. Sana? Ha? Malas mo lang. Tadi mo in black ti gayem ko. Di ta ka man langin. Kasangsangput lang da tao. Ngam apa adagos ti pasungat yo. Umayak man manang MG. Sige laang ading kaw. Ada ka di masapul mo. Awan mo't gid di manang. Makitambayak lang. Tanapudot man ti ulo ni Carla kanya. Ay nawaw. Anya kanumot ti pagpupudutan day di a babae. Naamuan na lang ti may papan iti baro a Facebook account ko. Kas tao na yan ti ungot na kanya. Babaero ak ka no. Para Facebook account laang. Nagita na kano dagiti infollow ka babae ti dayjay nga account manang. Ay, Ay nawaw. Apay ngagkatawa ka manang. agim imon lakit di day jay. Insecure siguro iso akasta. Facebook laang gayam kat. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kadagi jay a babae. Makauma nga rod manang. Sigurado ka ka din, ti day jay a Carla ading kaw. Jakam mo manang. Agsarita tapay man, MJ. Ay nawaw, maipapan itian niya nanang. Maturog ak kumamutan. Agtugaw kapay. Anyat ibagayo nga min aya. Saan anasaya at tikasjay nga ibagbagam ken ading mo? Ay nawaw, saan kay amaawatan nanang? Kanuno nga mutan ti kinababaero na. Nay, saan mo't ananang? Anya saan, kaano nangag ko ti imbagam itay. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kung kunam kidain. Anyat dakas iti imbagak nanang. Kasla kayat mo asawan kat okay laang tikas jengar aramidan na. Laglagi pa iti text no chat nga agrog-roge ti sulisaw. Ni nanang mo't, sensitive kay launay. Maturog kay kidin, saan atila ibagbagayaw. Anya di ibagbaga ti karo bayaw. Nagapa kayo magkano kinihinray. Pudno day tanana. Ay nawaw, anya man ang tinagapaan yaw. Kanayon laangan nga agapa kayaw. Kasano mo ngamin? Awan manaknakam na. Babaero latta nga aging gaita. Apay mait ana ibagam a babaero ni Hinray. Wen ata nagaramid iti baro a Facebook account para kadagiti babae na. Adya, Una na, nalaing pay ta in black nak, iso ajak nakita dagos. Naklaatak-laangan, idi impakita ti gayem ko. nagrigatin ayati kasta. Wan nga rod nana, nauma akmeten kan kuana. Nooan manaknakam na, ikam iti pagnakman na. Ay sa anak amabot ang amakiwin naswas kan kuana, nana. Oh, anyat umayo ibaga na naosang. Awan ni Henry dito'y pag-abangan mi. Saan ani Henry ti gagarak? Si Kati kayat ko ang makasarita balasang ko. Ha? Pasensya ka ni ti anak ko. Amok nga damanen kalukwan nga naramid na. Jakman amo iti dayja ang tao nana. Babaero launay mo.
Iswakan ayon kumot a pagsasawa no kasta mapan ijay balay. Ngam di namat nga rod ipangag ti maibagbagakan kwa na, nana. Sapay la kuma at malawlawaganan ti panunot na. No saan pa'y nga agbalbaliw day chay? Pasensya kayo, nana. Ngam talaga ang makiwin na swasak kan kwa na. Maawatan ka na kong. Awan ti babae amayat a makikabbalay iti lalaki akasta ti galad na. Naimbag kumamot at no tulungan nak ni manang na amang bagbagakan kwa na. Ngam saan mo't? Tamay samot akong sintidor day chay nga MJ. Sa dinot naggapuan niyo, nanang. Iti ayan ni Carla. Awan mo't ni ading mo ijay pagabangan da. Di na kanungarod kayatan ti agawid ijay, nanang. Ay nawaw. No apay ngamin anga napan kayo pay laang ijay. Nagpalawag aklaeng ken ni Carla. Ken nagkidawak iti pamakawan tapno awan maibagana. Ay nawaw. Awan makagapaw tapno agpalawag ken agkid daw kayo iti pamakawan iti daydi a babae, nanang. Madlaw mo ngamin nga o idaydi a babae. Na, apay akasta. Kasla naragsak ka aluklok kun ti kabsat mo jay tao. Saan mo kide, nanang? Kano day tamot ti madlaw ko kang kanak ko. Saan da pay mo't anag kasar, nanang? Apay nga apektado kay launay. Ay, agtanang kasi ka MJ. Laglagi pa nga da ijay abroad ni Ramon. Kan saan kayo pa'y anagkalaysa? Ay nawaw, kunaklakit din no nagawid kan si ka Henry. Anya man ang tararamidam dito'y balay. Nakamutbuteng dagawid, nanang. Anyat pagbutbut ngam. Nariga tayo. Sigurado nga aging gaitakit na pudot ti ulo ni Carla kanya. Iso nga rod nga agawid ka, tagkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Yak kayat, nanang. Si kalang nga rodin tinakabasol. Palubusan nyo ni Henry no kayat na ti agnaad dito'y balay, nanang. May sakamot, MJ. Apay ngamin apilitan yung agawid kat di na nga rod kayat. Tapno makapagsarita da nga rod kan Carla. Di ka makaaw-awat mo. Napurot ka nung nga rod ti ulo ni Carla kang kuana, nanang. Istrikto launay mo para Facebook account laang. Wen takas tama nga minter aramiden na. Mangibabain launay day takabsat mo. Babaero at talaga. Kumusta ngay? Nagawid ka din ni Henry iti pagababangan yaw. Mano alawasan asaan ang nagpakpakita kanyak, nana. Ay nawaw, aga siya manday ta. Makiwin na swasa kun kankwana, nana. Anya? Sigurado akon iti desisyon ko. Mano atawin mo't anagan ano sa. Ada kang kaday taa. Arabidem ti ammom apagsaya atam. Ay, nana, ada ka di pa'y bakante iti balay apagabangan nyo. Ada pa'y ti 2 kwartaw. I-reserve yung man ti may sa kanya. Saan mo't amabalin a pumanawak iti dayto a lugar. Tadda trabaho dito eh. Sige, no adawayam, umay mula ang kitaan tapno makapili ka mulaang. Anyat araramidem dito, Carla. Dito yakon nga agnaad. Apay ka di. Ay, nawaw. Apay mo't adi mo imbagbaga apumanaw kagayam iti pagabangan ta. Kasano ko mga ibagak? Kadi ka mo't nagpakpakita kanya. Nasayad nga rod, di kasta nga inaramid mo. Sa pa inalam dagiti gamit ta. Siyempre alaag ta siyak ti gimatang kadagijay. Naawanan ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Aywan gayam, agwin na swastan itamit laang. Anya. Nauma akon kan ka, narigat ti makiasawa iti babaero. Lukas tati ko nam, di lang. Saan lang mo't asika ti babae dito lubong? Saan lang mat-asika ti lalaki dito'y lubong? Oo. Pumanaw kan, di ka man nagtaktag sagsagana adda trabaho kita. Anya ta inyawid mo ana isako, ading ko. Dagiti gamit ko, manang. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Dituya kong ngagnaad, manang. Abangan nyo kin Karlangay. Awanin da di, manang. Sa bali mo't ti pagnanaadan ni Carla ita. No kasta, nagwin na swas kayon? Uwan, manang. Awan kamin. Usto mo di ano nagsina kayo?
Adamo nga mintang tangsit day di akarla. Asinaw, ti adatang tangsit na. Ay nawaw, kukwayo no anyat nangagyo nanang. Apay nga itakala nga imawag si Karamon. Busy ak nga rod mait, MJ. Ay nawaw, saan kamot akas ta asigod ah? Kanya masapul yung ayan. Naibusan ti abastumi ditoy. Agraman gatas ti putot mo. Awanan igatang ko. Di kwarta nga impong it ko kang gangay. Awanan idi pa'y napalabas abulan ana ibos. Ay nawaw, agtipid kamot nga meng. San analakat ti trabaho dito abroad? Saan kamot akas ta asigod? Tunggal agswildo ka kat adda ipawit mo. Wanaw, adda sa baling igasgastusam dita. Yak amo gengga. Urayim latan ti paw ikaw. Taplawanan ti ando ang saom. Bye. Ay nawaw, inidip na matan ti silpon na. Di na pa'y mat inuray asong batak ti imbagana. Asino jay mawag manang MJ? Kasalamat iti mood mo kalpasan ti panagsarita yo. Ni Manong Ramon ka di jay? Iso nga road, makapaasar ti ugalyin na. Apay mo't manang? Una, tamasapul mo't apalagipak nga agipaw iti kwarta. Amangan mo't no ta sa bali apang usaran na iti kwarta na manang. Kastamot laang ti atap ko. Kasano nga roden deta? Imbestiga ak Masapul ang maamuak no anya ti mapaspasamak. Makadlawak kat. Dakkel ti nagbaliwan dayjay aramon. Anyat ko nam nanabit. Ni Ramon anobyo ti kapsat ti Exmo. Apay ni Manong Ramon nana. Sigun iti source kaw, kat adda kanumutten sa bali na igi abroad. Anya. Isumo lagayam asaan anagawid di taayan da MJ. Nukas na. Nalpasan ti kontrata na ijay abroad nana. Day tati saan tayo asigurado. Ay nawaw. Ti sigurado laang kat adda ti sa bali a babae iti biyag na. Ay, kaasimot ni MJ nukas na lang nana. Kano pakaragsakan na ti panangisukat ni Henry kung ka iti ado a babae iti. Anya ngay mo't ita, isumot tayo ti insukat da. Anya. Day tanday kunada what comes around, goes around. Ay, apayan MJ. Itay pay adi ka matagtagaray. Madanaganak nga rod nanang, Ay nawaw. Anyat pagdanagam. ni Ramon nanang, nagbaliw mateng. Panagkunakat ada babae na dayjay. Anya. Ni Ramon ko nam. Adda babae na. Wan nanang, Ayun. Malakip ko. Nagawid ang ti kumpare na. Kat iso. Awan pa'y mat anagawid dito'y balay. Amangan mat no adda sa bali anagawidan na. anya? Ay nawaw, di ka agrunga aba anak ko. Mapan ka iti ayan ti kumpare na. Amangan no adda muna dayjay. Ha? MJ? Siyak nga road, anya ti aramidom ditoy. Apay adi ka agawid iji balay? Awanan ka po na nga agawid ak pa itan. Anya? Kasanungay ti plano ta apa nagkalaysa? Awanan, ti mapasama akalay sa MJ. Anya? Naamiris ko, asan gam asikat ti babae akayat ko ngay kalay sa. Kasano nga rudin ti anak ta? No may papan iti anak ta, di ka matanagan, tamang tidak iti sustento. Awanan ka iti bain? No awanan ibagam, pumano kan? Addan to aldaw mo, Ramon! Anya dyan nadamag ko, nanang? Saan na matuloy ti kalay sa dama ng MJ kan Manong Ramon? Wan atain sukat namot ni Manang Mau. Ay, nawaw. Ay, ganaban na Kung sintidor to mga main. Pakaragsakan na launay ti panagsagaban ni Carla nga ex-muide. Anya ngay ita, isumot tang ti insukat da. Nanang, Nakapagsarita kayo ka din kin ni Ramon. saan ka no asyak ti babae akayat na nga ikalaysa? Nukas tangarod.
Pudno, nga adda na am mo na ijay abroad. Jak amo no anyat aramidak nanang. Awanan ata saan kayo pa'y matanag kasaranak ko. Anya lakit din ti kastoy agasat ko. Ay, si kamutan tiyang sagaba ita. Karmam daitan. Saan ngamin anasaya at akanunungam ti dakas nga aramay ti kabsat mo. Agkasar ka no, daramon kan tinobya na. Saan na nga rudan ang nagsinubyan kin ni MJ, nana? Saan mo? Taga sintro ti ikalay sana. Ay, kaasimot ni MJ. Imparik namot ni Ramon kang kuana ti imparik na ni Henry kang kaiday. May samat nga ruday di akong sintidur, nana. Dayta nga raw, pakaragsakan na ti panagsagabam iday, gapo iti babaero akapsat na. Agnakamot siguron, takas ta tinapasamak kan kuana. No saan pa nga agnakam, jak amaw. Kung naglakit din no nagtrabaho ka, Masadutak nanang. ay nawaw, saan ang mabalinti kasta? Itati kasardara mo nanang. Ag-move on ka na nako. Aklunam, asaan ada kayo kiniramun na ituding para iti tunggal maysa. Nagrigat lakit di mo tanti kastoy nanang. Kasta talaga ti bihag. Saan mo't amabalain nga ipilit mo ti bagim ijay tao? Nang runa kat saan kayo mo't anagkasar? Saanen ata inagaw mo tanday di ababain ni Ramon kanya. Nasakitan niya. Nanang, Kasta mo laang tinarik na ni Carla, idi kinonsintim ti dakas nga aramid ni Henry akapsat mo. Anya ngay ita, si kamot ti insukat ni Ramon. Dusam lakit di daytan, anak kaw. ay nawaw! Di mo kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Bagbaga amkit di, iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.